Oh, akpe. Egba ganye fidagbe. On the 5th, alo nkeke atonya le jinu evame. 5th February 2021. Akpe na mi kata nu pola. Medo ezona mi cover Ebenigba TV fianyi ya. Ebenigba TV ko mi atia akpo asenya jojo gede ikele begbemele. Akpe na mi ta le ya ma metibe mianonte alo mianonjo alebe yatia ase akpo programa cover da sire epenu ta fisi afike ne la magno be yo amade alebe nyajagba na yakpo programa yake nega ngoblo Ebenigba TV enye ya enye toyo na nyebe Christian Adiabo alo Cvist nkonyema enyawo galeto ma egba le the year 2020 last year almost last quarter of the year getting to the year 2020 nano jo incidents are all jo le voter region yatepa enya avado Ebenigba TV gwa mi bunaba alapai alebe mi va no investigation wo va gere mavu ka fi va kpobe nyatepa menye alapai o ta mi ava jo kunye be because of Transvoter Togoland alo voter divia ho do kwesi no alo ado le Ghana meta eva trozo issue ta va na be president alo jirudua Ghana pa jirudua be fa masi dan regio aso ha law adali nye global law alo hika makata no ko pe law be no ye be country ade alo dukwado li for centuries ye dukoma bo ifia imega dibe ya ga no dukwa ya moa eseli be wata anka a separate alo adole dukoma ma ta numa voter dibi awe ma ga ka in fact one the court grand zone for onuya wotukara gede meltiva egio ta kokude ma hanwa efa ba ameoke segoleme alo nonu foncho voter pe dodo to Ghana menwa efa ba police over no gedela police over no lem many police oko so je so over no lem ta investigation ke mi va wa efa ba mi va ile voter regional ke mi va ya nana seko over la meya nana seko ameha le homoko ezan over le ko ba soje so over ko soje so kode voter nyatepe amono bro mi buna be menye nyatepe o because enu ike mi po ya mo ba mi kwena dena mo like to research alo investigation akata mi va ko ba nyatepe ta soje so over control voter regional aka na kpoko over la meya aka na kpoko over la meya o lo ha ezan yova lo leme ta soje so tri abani amanchu meno alo ameka body lo se ne kwa nya ba yes ntwenye ya le kwa vo kwa ga ado ta no nya na ma ale va wa over cover ano tatan la duama nkekema ezabiaza aso the for the kaike amama crown la ha magesi aba nyepa classmate onyepa vai that was way back ta matrice if side afim agoji that according to information yake miss nyebe odono nu via da dola beneva bia be America no amablambe ba promenye ha ye oba ye ko trojo ta ipa fianyi ma ye soldier so alo military men no sikenye body men no mancho men no ye over ye oba le boy de ka even kra oba ele mama ma do no mno anyi le so ha you va gbahwa ko gbahwa amedo le ajoge no no pon no tepe ha alebe o da camera loji kafi yo li ko li a yo be never for ipe nu alo ne ko bag no akọ ipe na no ko dem alebe wati yo ko yo ma okloju mada sere fifia afika olo afika melo amade kemenyo aso amanya mama de kakwo
Camille moving from Volta region, Dabala, Sogakope, Dabala Junction, Ho, George, Akplau, Akati, Aduto, Teba get the Volta Paka get Ulamu, the Paro son, Sikanyaba Amamo, Obiunyan Koku, Volta, Pado Ducho Ganam, Ko, in fact, and ma, F them. That castle, I'm all Lemula Kuha. I'm all Lemula Kuha, all like the Dolam, all America Blanam, no Yabam, I'm a pardon, America Blanawa, all Amamol, Play Agladella, oh, Play America, Obiunyan Koku, the trans Togo Votaland per issue, allo Ghana. Play voter per mama dome nyawa ameoka nyanu kopu de wa onya me olamule in fact ola magada ha la ka ba bia ye ba ameoka ta olede fiki ole nkata ko no nye ba esali na ma nka de ko ma zon samaji anye ba wala mama afi okoko ya family adaka lo promoto adaka manya bada side fifia ya egbenye 5th February 2021, right from here, last year 2020, enu yakata Jekoma. Nkata, onyebe mwazo de seji plamao, onyebe wano amolne le vuvuma, awa lone ne maku akwa jwe. Nkata ta enye nu de fu, ta promoto ame okata ole promoto ole titi ma lo mo le jijo papa de ke mo va dasi de fifia ela bana eva na vovon tohia de vale Volta region akata eva na vovon tohia de vale aso according to America vado pon popoma akama gojia asesapa obanu nyebe nkekema yeso da ma ova ka yo ha yonka yo abuta no da kale manya nkekema onye onye ba mo levuma yo va onu mata ha an mata oti da silo mu oti onka ojoda ka bebe nye ba meki nyame aka da magbe no ya alo meki nyame ke la fo ya de me di ato ese le mo di ato se ko moji ko nya mu le fude ne mo le bo anye ma ta akpene mi nu polo me ga mi asagara afia da ka me nya kata nyi o ta me ga no maku ano madru afika usara ha mi na naga nyanya aso akpena mi cover Ebanyigba TV zi ya ame apanko samela oyo na nyito ba Christian adiabo allo service ya mo be Ebanyigba TV bi ja gba mi download app ni le Facebook Ebanyigba TV ni le WhatsApp ni le Instagram ni le Twitter et ni le YouTube bi ja gba ya download app Ebanyigba TV le Google Play Store album ya tano epepenya jojo okon akpena mi